Moji, dobrodošli u polufinale europskog prvenstva u Njemačkoj. Hrvatska, Engleska, gledajte mi ovo, ljudi. Ovo je mogućnost prolaska u finale. Englezi su jako opasni, ali Italijani su bili prošli meč protiv Italije, bio jako opasan. Gvardiol kapetan, sada Englezi. Ne znamo kakvi su Englezi, pošto je ovo polufinale, a na penalima su jako dobri. Tako da ne bi volio otići na penale sa Englezima. Offside. Ipak offside i za Hrvatsku. Bravo za Hrvate, mislim i Engleze. Jako dobro rade offside zamke. Jo Ivušić brani na golu, treba ćemo ga zamijeniti. Ovdje je Marko Pjaca koji nije uspio ništa napraviti teoretski. Pretjerano ništa ne može ni napraviti. Ivanušec! Definitivno moram staviti Livakovića jer ne bi ja htio okusiti ovu bol u finalu. Ivanušec je, boga mi, lijepo zafitilio tu loptu. I nakon 24 minute igre Ivice Ivušića, on je zamijenjen. Marko Pjaca prema Pašaliću koji je sjajan, no oduzeta mu je lopta. Stiže lopta prema Pjaci. Pjaca prema Ivanušecu koji je jako dobar, no Ivanušec je šutirao i bio blokiran. Ovdje Englezi imaju veliku priliku. Sakano Stanišić ju je, boga mi, izbio. Ovaj kraj prvog poluvremena. Evo, neke izmjene smo napravili. Ne može niko ovdje biti ništa. Ne, greška naših. Livaković, sjajna prema Sučiću. Sučić prema Marku Pjaci. Marko Pjaca šutirao, no bit će korner za Hrvatsku. Evo, neke zamjene smo napravili. Lopta dolazi do Pjace, no Pjaca nema, Isuse Kriste. Sreće, Pjaca ko Pjaca. Marko Pjaca, ništa. Opet udario po golu, no opet nije bilo ništa. I Marko Pjaca, katastrofični igrač. Tako da najvjerojatnije Bruno Petkoviću započinje
finale jer Pijaca ne može ni zabiti niti jedan pogodak. A i brzo se umara. Vidite koliko je Ivanušec bolji nego Marko Pijaca, no Pickford brani i ovo će biti greška Engleza, no Walker je nekako tu stigao tu loptu, no Baturina prema Pijaci bi ovo trebala biti lopta, greška naših 90. minuta, no kraj utakmice. Prošli smo u ogromno finale. Kakva radost naših. Prošli smo u ogromno finale. I kraj. Utakmice, ljudi oprostite. Mobitel bi se previše gašiva. Ali što bi ja? Mi se vidimo u idućoj epizodi. Europskog prvenstva. Do tada veliki pozdrav i ćao.